أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أن يتي الله سبحانه وتعالى الله جميراه تود تدو دو مود سيني دو هانا دو يتيده إذن جرنا مكانكو الله ويلتنومو إدو دندنانغال نيما جمكو إبور مكو إمؤجر جمكو إهور ميدن إذن سيدو كانكو تون الله ونكو هانا رويدي كغونغا wala nando wala yerujo wala fotoro wala hawtidado. Idan sayyidu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kujiado Allah nulado makko entoro Allah yujulu e mabbe yujulu e bengure mabbe ne fu eden dananga sahaba be mabbe yalla julu e kala ngiti do bawo mabbe nyentini sunna mabbe on jokki batteji mabbe din ila yawmiddin. Allahumma amin. Musibitedube إذا جوكتو درس من أنك تفسير سورة التوبة. جوميراو تو سيني دو أن ودي ترينغول تورتول بوراغول دنا نانغال كويتي كيفيرو أهو دابي بأهو داكا إهو رينانغول أهو دابي آدي مبنين هاكا بأهو دادون ويميري أتنتيني هن نانغول بكو بهال دي داكون o tindini wondema ɗum ko e hulugol mo woni ko jeya. ɓawti ɗum o dagini ƴiƴan kala weteɗo kefero, kala ka o henda, kala ka o tawa ko imma o jaɓi l'islam on ma ɗum hande kadi ko hare ɗen woni hakkude makko e yimɓe l'islam ɓen. Hare non ko hunde wondude sattende, wondude eni ko dongal janal, sabu ko tuɗugol wonki muɗum e tilfeede, tuɗugol tere muɗum e tilfere, no landi jawdi, no yowndire muɗum ko wi'ete ka aduna ga sattendeji e perdi. Kono ko Allah kan ko hunde mawnde, ko hunde hittunde, ko ɓattorɗum mo, ko teddirɗum ka makko, ko towirɗuge darajaji ka makko. De tawno hare ɗen ko hunde wondude sattende tawi wonkiji ɗin no landa nde suusine ɗum moƴƴa, no haton jini nde rerɗine nde cuyne, nde fode fodariji jani, wonde fode wonde fele wonde rerɗine suusine, alhaaliji ɗin fo arda ko jarrabuye jano. Allah non subhanahu wa ta'ala ka fanunde makko e tagore makko nen ko ma o jarribo. So a wi a jaɓi, a wi a gomɗini, a wi a laaɓi, a wi a jebbilike, ko ma Allah darndo ma. Allah noon e hewre ko o darndoto ma kon himo andi ko honɗum wonoyta. O darndotama fi andugol, himo andi ko honɗum yaltoyta, sabu kanko Allah himo andi ko tawata waɗi, honno ɗum wonirno, ka ɗum waɗuno, eno ɗum warrano e waɗunoɗo ɗum. Himo andi ko woni e waɗude kon, ko honno woni e warrude, e ko honto ɗum wona e waɗede, e ko hombo woni e waɗude ɗum e kala ko jokki ɗum. Himo andi ko waɗali kon, ɗum ko honno warroyta si tawi ko waɗata. Himo andi honno ɗum warroyta, himo andi ko yowondire e muɗum, hay ko gasata waɗude kon si ɗum ari waɗugol himo andi no ɗum wonirta. Kanko Allah hunde suuɗaki mo
na ɓay waɗi o anda himo andi fi hunden ko attinde wodede honno ɗum ronkirta wonirde o kanko Allah on ko hoddirinde kanko woni ko ñaawinde kono kanko Allah o nangirta neɗɗanki hay e gooto dandal makko ngal ko ma waɗa konko o andi ɗon e ma o nangire noon waɗugol ma kono woni ko makko kon ɗum ko e nunɗal makko e yurmende makko ibo andi hombo fewata hombo gongata hombo jebbiloto kono nangirta hay gooto angal jebbilare muɗum sina tuma o tigi feŋŋiniri ɗum golle muɗum ɗen Allah non nangira mo fi o waɗi na fi kanko Allah himo anduno o waɗay Allah wi am hasibtum e on tanƴini on sikku hara on sikku ka on tanƴini an tutraku nde terteteɗon yani nde tertertoɗen ni nde accitirtoɗen ni hara on jarribaka on darndaka sattene hay hunde yiɓaka e hoore mon on sikku ɗum wawa wonde fitun a wi la ilaha illallah fitun a wi muhammadun rasulullah ƴettugol tun dole ko muɗum haraga julde a sikkude accitirte ni tun ɗum ɗon tu yoni jababuyen ko o e wawata wonde idan ko ma darndeɗa ko ɗum Allah wi walamma ya'lam illahu hara allahu andali taho alladhina ɓen jahadu haɓuɓe tinniɓe wakkiliɓe minkum e moɗon on sikku on accitirte ni hara allahu on andali e moɗon ko homɓe woni ɓen wakkiliɓe homɓe woni ɓen gonguɓe homɓe woni ɓen soobiniɓe e hoore nden wakkilare maɓɓe e tinnare ɗon hara kadi hiɓe laɓɓini ɗum pos seede muɗum walam yattahidu hara ɓe jogitaki min dunillahi ganin Allah ko ɗoni ko wona Allah wala rasulihi wona kadi nulaɗo makko on wala almu'minina wona gomɗinɓe ɓen walijatan weldiɓe jatondirteɓe huwondirteɓe giɗodirteɓe on sikku ɗum ɗo no wawi wonde nde tertorte ɗon ni hara on darndaka ha feeña e moɗon wakkiliɗo on tinni ha feeña e moɗon laaɓuɗo on ka gomɗinal muɗum ɗum feeñira tawgol o weldata si wona Allah e nulaɗo on e gomɗinɓe ɓen tun amma hedditiɗo mo wona gomɗinɗo tawa weldigal aldaɓe siyani noon huwodiral fiyaki aduna ma sabu enɗan ɓe huwodire sabu ɗum ɗon kono noon ko wiyete weldigal ɓernde kon hara aldaɓe musidɓe tedduɓe jarrabuye ɗum ko sunna Allah noon e tagore makko nden Allah wi am hasibtum an tadkhulu ljannata walamma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun am hasibtum an tutraku walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب تندو نلابي بوس الله نفدي دون نولني كما أندرندو إن كما أجربو إن kuma o ndara gongugol meɗen on ɗi konguɗi meɗen gongugol ɗi ka kuuɗe meɗen ɗum noon no wiruɗen noon naafi yo humpito ko fi yo ko o andi kon yo feeñir e meɗen kuuɗe meɗen ɗen haran joddi ko o yoɓata en kon ko yowodirɗum e waɗugol engol na sabu andugol mo wondema en waɗay idan neɗɗanke on no haani tinnade o wakkilo o soobino o tinno e bangal diina kan fou ka jangugolka faamaka wakkilo e saakugolka jebbilano ñaawoje makka on muñño kala sonja ko heɓi e makka gollitira ka rewira ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof no naati ka jihadu nafs e jihadul a'da hara ɗen kadi siyani oti hara himo wakkili himo jonni Allah himo yeeyi Allah wonki makko kin e jawdi makko ni e hoore ɗum ko welte weldigal ɓernde kon hara
ɗum ala yani ɗum alana goɗɗo ala ɗum alana goɗɗo ka ɓernde maɗa si wona wonande Allah subhanahu wa ta'ala e nulaɗo makko on e jiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen wallahu allahu on khabirun ko o humpitiɗo bima ta'maluna kon ko golloton Allah no andi kon ɗon e gollude kon himo andi ɗum ko atti on waɗude himo andi ko fewndin ɗon kon nde hiɗon waɗa haray mo be moɗon yo uggino golle makko ɗen yeɓotako wiigol ɗo Allah no humpiti ko on ɗen e gollude kon hino mofti yani no mofti bangeji ɗiɗi no mofti fodari wiigol ma wakkilo golla ko on ɗa e gollude kon majjata yeɓotako Allah no humpiti fi muɗum ɗum hino maranima no mofti kadi kamba ammo wakkilaki ammo tinnaki an tawɗo julɗo on e kefere on fof no fotani ka ɓernde ma ɗa weldi e fof ɗa muuɓi fof ɗa huwodiri haray an kadi ɗo andu Allah no andi ko wonɗa e huwude ko idan hombirgol aya on kumpital Allah ngal wonande golleji meɗen ɗin no mofti wakkilingol wonɗo e sobe on hino mofti hulɓingol wonɗo e raɓɓinɗinare on yo iw e raɓɓinɗinare makko nden o wona e sobe ma kana lil mushrikina laatanaki shirkoɓe ɓen hananaɓe sellataka wodanaɓe an ya'muru nde ɓe wurnitata masajid allahi julirɗe Allah ɗen woɓɓe jangiri ni ɓurɓe ɗudde ɓen woɓɓe jangi masjid allahi an ya'muru masjid allahi nde ɓe wurnitata julirɗe Allah ɗen se jetti ka qira'atul ifrad masjid Allah no faandore julirde nden Kaaba on fewndi noon nen nden ñande fewndode ayaje tippoto wona noon nde poɗondirede nden sabu ndende Madina har nden noon ko personnel gomɗinɓe ɓen nde to nde tawno kere ɓuri mawnude fewno nden ñande hiɗe e juuɗe heferaɓɓen woɓɓe fewtini on jangin ɗon e mayre woɓɓe wi jangi jiɗi ɗinon ko gotum masjid allahi ko ismul jins on woni ko faanda ay noone on kala julirde Allah ɗum ɗon tayno nandi e masajid allahi julirɗe Allah ɗen ka qira'atul jam Allah wi laatanaki heferaɓen shirkoɓe ɓen ko ɗum waɗi sellantaɓe ka sharia Allah hana sellata nde laatanto shirkoɓe ɓen tawataw kamɓe woni fewjoɓe fi julirɗe Allah ɗen si ɗum ɗon waɗir tun koddoruye e jarrabuye ɓay Allah si hoddiri hunde ko mande waɗa woni koko o weltori woni na ko o weltori kono so hoddiri hunde o ñawayne so ñawine nde waɗay idan ko koddoruye ko jarrabuye kadi ko jarribagol gomɗinɓe ɓen yo julirde maɓɓe woni e juuɗe heferaɓe jarriburaɓe yoɓe wakkilo no ɓe hettira julirde maɓɓe nden ɓe rinɗinande e juuɗe heferaɓe wala nuraɗo sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe warno non ha hetti Makka Allah wi hananaɓe nde ɓe tawataw kamɓe woni wurnitoɓe julirɗe Allah ɗen shahidina hara alhaali maɓɓe on ko ɓe seediɓe ala anfusihim e wonkiji maɓɓe ɗin bil kufri keferan kako haqiqa maɓɓe on ko ɓe heferaɓe ɓe natali l'islam ko ɓe shirkamɓe Allah ko ɓe ayɓe l'islam nde tawno ko noon alhaali maɓɓe wa'i hananaɓe nde tawataw kamɓe woni wurnitoɓe julirɗe Allah ɗen ɗum ɗo na haɗugol ɓe wota ɓe waɗu ko wigol ɗen onon yo wiɓe gomɗini onon ɓen notike Allah haray hanaka ɗum ɗo num waɗa si ɗum waɗi ko yon immo daroɗon no ɗum ɗon iwira julirɗe ɗen iwa e juuɗe maɓɓe ɗe arta e juuɗe moɗon sabu ko ono woni joom majje en nde tawno shirkoɓɓen ɓe bantorayno fewno non ñande tawgo kamɓe jogi Kaaba on kamɓe woni mo e dankade laɓɓinde moƴƴintinde kamɓe woni yimɓe Allah ɓen kamɓe woni yimɓe haram Allah on ɗum ko ɓe mantorayno ɓe mawnitino e hewre yimɓe ɓen Allah holli ɓe awa konko wonɗon ɗon e muɗum on jarribora tun ɗum naafi yonde ma ɗum nafay on son fala on dankorayde no goɗɗo go watande dankorde ɗum naɓata on haynokku sabu keferan kako e shirku mo rondiɗon on ko ɗum o wi ulaika ɓen ɗon habitat a'maluhum boni golleji maɓɓe ɗin wa finnari ko kayite hum kamɓe khaliduna woni ko ɓe luttoyta joddi maɓɓe ndinni
falaɓe dankoreɓe ɗon ɓuri honɗum nde golle ɗen ko bonɗe werde maɓɓe nden jaajorde maɓɓe nden ka yiite ko ton kadi woni ko ɓe luttoyta. Allah wi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Yimɓe ɓe gomɗinali moɓen ɓe laɓɓinanali moɓen moƴƴere ko ɓe waɗi ka aduna ɗo, Allah wi ɗum fuu o aray e muɗum o waɗa ɗum fuu nduggu mbullari royna ɗum saakiti ɗum tawi alaka ɓe ƴanta joddi hay e hunde o yoɓay ɓe fof ko aduna ɗo kellal e jawdi e laamuji e fewjugol e dundaranke yagal e ɗuɗugol ɓiɓɓe ko nantata e muɗum o yoɓiraɓe ɗum to ñande dangal ala ko ɓe ƴantoyamo. innama ya'muru masajid allahi tabitino ko wurnitata juulirɗe Allah ɗen ka sharia Allah na ko woni waɗude kon ka teren ka sharia Allah ko hani kon tawata ko kamɓe wurnitata juulirɗe Allah ɗen fewjugol e majje jogode wurnitira ɗe mbaadi nin ka mahugol ka dankagol ka jalbingol ka ndaɗɗugol wurnitira ɗe ñiɓugol e majje ka rewugol Allah ka waajondiro ka noddangol diina Allah kan ko hani jogagol juulirɗe Allah ɗen man amana billahi ko o siforɗo ɗi sifaji ɗo ɓen gomɗinɓe Allah wal yawmil akhiri e ñalande sakkitine nen ko ɗon ñalande darngal ñalande joddi kuuɗe wa aqama salata o tigi o ñinni julde nden o tabiti e mayre wa ata zakata o jonni zakka on walam yakhsha illa Allah o hulali siwona Allah siforɗo ni ko ɗo mari haqqe ka sharia Allah yo juulirde nden wonu e juuɗe muɗum ko ɓe ɗo mari haqqe yo taw kañum wurnitata juulirɗe ɗen fewja fi majje ɓen siforɓe gomɗingol Allah jaɓugol Allah jebbilanomo ka rububiya makko ka uluhiya makko ka inɗe makko ka sifaji makko jaɓa ñalande darngal gomɗingol Allah gomɗina ñalande darngal mo gongi e ɗum ɗo haray mo timmini arkanul iman haray mo gomɗini luttuɗɗin fof o gomɗiniray ɗon defte Allah ɗen annabaɓe makko ɓen malaikaɓe makko ɓen sabu siɗa jaɓi hihi Allah immintinte ɓawa amayde o ñaawe a jaɓay ko ani a jaɓay ko hanɗa jaɓude kon fof ado nden ñalande ɗon hewtude ko ɗum no ɗuuɗi ka Allah jantoto gomɗingol makko tun e gomɗingol ñalande darngal wacca ɗon jantagol ɗeya tugale nayi hedditiɗe e tugale iman ɗen kono hiɗe soomi nder ton Allah wi ko o siforɗo ni ka gomɗinal yani temmin o gomɗinal o golli golleji moƴƴi ɗin golleji moƴƴi o jantori ɗi konguɗi tati o jantori ɗi ko ɓuri mawnude kon e kala dewal ɗum ko ɗum woni julde nden o jantori ɗi dewal ɓurgal mawnude ngal e dewal yani ngal nafa muɗum hewtata harna waɗu ɗon tun andi julde nden sa waɗi nde ko an personnellement goɗɗo go ala nder ton geɓal amma wano zakka on sa ƴetti jawdi ndin a jonni goɗɗo ko dewal waɗɗa nden moƴƴere ɗon kadi goɗɗo nafitora nde ko ibada mutaaddiya idan Allah o jantoyi dewe ɗen e none majje on ɗiɗi none tawo won koye ma an jonde ma ngal haaɗi waɗa julde nden hinde représente ɗon korka kan hinde représente ɗon jantagol inde Allah jangugol alquran kala dewal taw wal ko haɗungal e ma o janti none ɗimmo on dewe tawɗe ɗen nafa majje on yewtay waɗuɗo on hewta goɗɗo go kadi wono ittugol zakka on non ko waɗɗi ɗum wono sadakaji waɗeten ɗin ɗon na ko waɗɗi kono nafa muɗum kañ kadi hewtay goɗɗo go wono annintingol ko moƴƴi haɗugol ko boni waajagol e jannugol ɗiɗo fof ko dewal nafa muɗum on hewtay goɗɗo go Allah jantori ɗin ɗon o représentiri ɗin ɗon ka jantore ɗo e jonnugol zakka on ɗeɗo dewe ɗiɗi ko ɗe ɓuri mawnude e dewe ɗen fuu ngal ɗa représenti dewe ɓanduyankoje ɗen ngal dewal ɗa représenti dewe jawdiyankoje ɗen wa aqama salata wa ata zaka
no ɗuuɗi ka Allah hiɓɓindiri hakkunde ɗiɗo ɗiɗi ko ɗum waɗi islam alana mo tawata no sennidiri ɗiɗo ɗiɗi dewe luttuɓe fof hande kadi Allah hiɓɓindirɗe ɗo o wi walam yakhsha illa Allah o wi hara ɓe hulali si wona Allah honɗum fanda ɗo e kulol ɗum ɗo no riwi nani no ñaawi wonde ma neɗɗo na yo hulu buutori ma bodde ma gaño muɗum la hulugol ɗum ɗon na ella kulol ngolangol ɗo ngol ko kulol wondugol e mawningol kulol wondugol e ɓiggangol kulol wondugol e rewgol khashiya ko khawfu ma at-ta'zim khawfum ma ibadatin wa tadhallul ko ɗum woni al-khashiya idan hara o tigi ngol kulol ɗon o joganaki ngol si wona Allah ko ɗum tode Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o firi ɗo walam ya'bud illa Allah o firi khashiya on ibada bin nassi wa tasrih Allah fa asa no hasi ulaika ɓe ɗo an yakunu nde ɓe laatoto min al-muhtadina jeyaɓe e fewɓe ɓen mo sifori ni on non dey haray no tanƴina fota ka tawata koye fewɓe ɓen o jeya ko waɗi ko feeñi kon e makko koko laaɓi koko moƴƴi Allah siwi fa asa na wondema himo sikkiti himo jorti Allah sikkitaki jortaki komo anda sikkitoto ma jorto ma tanƴino Allah kan no andi ɗum ɗo ko e haqqe men enen ka haqqillaji meɗen ɗum karam ko ɓe wi asa ka Allah ko wajiba kamakko so inni asa kanko ɗum koko tabintini koko felliti ko enen ka haqqillaji meɗen ka fondoji meɗen woni haray no waɗi ko jo e ja non noon o ɓanni noon ɓanni ɓe peewal ngal no anda neɗɗo siyama e mo ñiiɓe julde mo itta zakka mo ñiiɓe dewal on non ko feeñi ko paade moƴƴo idan ko min hada al bab Allah wi fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin no haside ka ɓen ɗon ɓe laatoto jeyaɓe e fewɓe ɓen ajaltum on waɗu siqayata al hajji yarnugol hajjunkeɓen wa imarata al masjid al harami e wurnutugol julirde hormantenden ɗum ko kaaba on ɗi golleji ɗo ɗiɗi woɓɓe jangi ɗo suqata al hajji ajaltum suqata al hajji wa amarata al masjid al haram قراءة عشرية ثابتة سقاطة يرنوبة الحاج هج كعبين وعمرة يورني توبة المسجد الحرام جولر ده هورمانتين دين جنجي موجود دين كمولن دون جنتي غول دين ويا جنتي غولو بين كوني وني كو سننديري كانيو جنجي جنديدي الله يون ودو ده غول دو ma on waɗu ɓe golloɓe ɗe golle ɗo kaman amana wa on gomɗinɗo billahi Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinden wa jahada o haɓi o tinni o wakkili fi sabilillahi fi lawol Allah ngol on fonnuɓe ɗiɗo la yastawuna inda Allah ɓeɗo ɓe fotataka Allah konguɗi buyno janta fi sabu tippagol o aya ɗo woɓɓe wi Quraysh wiwno yahud menem meɗen datti dari e wernugol hoɓɓe Allah ɓen ko ɗon hajjunkeɓɓen ñamminaɓe wernaɓe okkoraɓe ndiyam hiwaɓe ha ɓe waɗa doye maɓɓe nen ɓe hoota dankoɓe meɗen wurniti julirde Allah nden meɗen dankinde meɗen laɓɓininde meɗen moƴƴintininde meɗen e werni yimɓe ɓen e mayre menen e Muhammad e jama mum ɓe taƴuɓe enɗan e murtini rewɓe e fayɓe e jiyaɓe e hoore yimɓe muɗum ko noon ɓe siforaynoɓe taban nura sa sallam waɗali ɗum ko noon ɓe siforaynoɓe ɓe menen e yoɗo hombo ɓuri moƴƴude laawol hombo ɓuri sellude ko woni e muɗum yahud ɗo fala jama yahud innaɓe ko onon o riwaya ɗo no janta woɓɓe wi sabu tippagol aya on ko nanganoɓe Badr ɓeɓe naɓama Madina ɓe inni sahabaɓe goo inginiri ɓe shirk maɓɓe on onon kon jasuɓe accon ko wonota ko sanamu rewoton Allah no tagi on no waɗani on hunde kaari accon ɗon rewgol Allah taw ko sanamu rewoton sifa ɗi konguɗi
Al-Abbas radiyallahu anhu bappa nulaɗo sallallahu alaihi wasallam motano e nanga ɓen o wi menen ko menen e hoore ko min shirkata ko fu men yarna e hajjun keɓɓen yani men dankotoɓe dankeɗen fof no naati ka yarnugol ɗon men dankoto hajjun keɓɓen men en wurniti suudu Allah ndun Allah subhanahu wa ta'ala addi aya on hollugol ɓe wondema ɗum ɗon wondude shirk ko mere ala nafa e hunde ɗum ɗon wondude e shirk ko mere ala nafa ko wona ɗum ɗo idoyaji hino janta no hay wonde ko ɗin ɗon fof sabu muɗum no hay wonde ko sabu gotum e muɗum ɗiya naturale ton almuhim ayan ko nen e wiide ko wondema yanganagol hajjum keɓɓen wurnitugol julurde Allah nden Makka Kaaba on hara wondude e kefiranka ko wonɗo wadde ɗum on e shirku billah ɗum on ɗon fotata nanda eɓɓodira e on gomɗinɗo Allah wotinɗini Allah gomɗini ñalande sakkitinɗen tinni fi dina Allah kan tinnori rewgol Allah tinnori ƴettugol kafa darano ayɓel islam ɓen haɓide e maɓɓe fii konngol Allah ngol e wontu dow kala konngol Allah wi la yastawuna ɓeeɗo fotata inda Allahi ka Allah wallahu allahu on la yahdi alqawma adh-dhalimin o fewnata yimɓe toñuɓe ɓen Allah wigol fewnata ɓeeɗo ko imma ko umumun urida bihil khusus konngol ngol no mofti ka mbaalodi ka yewtere kono ko woɓɓe woni ko faanda homɓe ɓenɓe Allah andi ka gandal muɗum wonde makko e tooñe ɓe maayata ɓen ɗum Allah fewnataɓe sabu o hoddiranaɓe peewal ma o ayon wiye la yahdi alqawma adh-dhalimin o fewnata yimɓe tooñuɓe ɓen fodde hiɓe ñiiɓe e tooñe si ɓe faala peewal ɓe ɓoroto e tooñe ɗen ɓe ara e nunɗal ngal ɓe ara e laaɓal ngal ɓe waɗa hunde be kande haani wonde ɗon ɓe laɓɓinana Allah dewal ngal ɓe gomɗinamo kanko Allah ɓe maccinɗinanomo kanko tun ɓe rewiramo sharia nulaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wonda e jiyaɓe Allah ɓen ka kene e ka gundo yani gomɗinɓe Allah ɓen alladhina amanu ɓen gomɗinɓe wa hajaru ɓe feri wa jahadu ɓe tinni ɓe haɓiri fi sabilillahi fi laawol Allah ngol dina Allah kan bi amwalihim jawle maɓɓe ɗen wa anfusihim e wonkiji maɓɓe ɗin ɓeeɗo siforɓe gomɗinal siforɓe ferugol siforɓe haɓugol ayɓe Allah ɓen haɓiraɓe jawdi muɗum ndin haɓiraɓe wonkiji muɗum ɗin Allah wi ɓeeɗo a'zamu darajatan ko kamɓe ɓuri mawnude daraja ɓuri mawnude njoddi inda Allahi ka Allah Allah wi kamɓe ɓuri mawnude njoddi yarli heferaɓɓen no mari njoddi mawnude ka Allah si wiyama ɓuri hare ko eɓɓidirgol piiji ɗiɗi wona kono ɗum woni ko jahli kon ka haala kono arabu no feŋŋinira moƴƴugol hunde e hoore hunde no feŋŋinira ɗum ɓurugol ɗum waɗi uslubon alquran ko e ɗengal maɓɓe ari asalibji maɓɓe no ɓe wolirta noon e hino ari ka alquran hino ɗo goɗɗum e mum Allah wi suratul furqan ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila ɓaawo o wiwde wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura ayaje boy no ari ka way wasino eɓɓidiri moƴƴuɓɓen e bomɓe ɓen julɓe ɓen e heferaɓɓen kono ɓe eɓɓodira wiigol ɓuri bal ko kamɓe woni moƴƴuɓe ɓen ɓeeɗa ko ɓay hiɓe wi hiɓe moƴƴi awa onon e moƴƴuki moɗon ko ɓeeɗo ɓuri o moƴƴude ka Allah koni yewtere nden ardi sina ɗum ɓeeɗa ɓe ala daraja ka Allah haa ɓe wi'e ko ɓeeɗo ɓuri ɓe marde daraja wa ulaika ɓen ɗon humul faizun ko kamɓe woni fooluɓe ɓen hononi foolugol ko hewtugol e faanunde muɗum mo hewti e faanunde muɗum haray o fooli woni faanunde nden ko heɓugol ko ɗaɓɓi woni ko daɗugol ko huli ɗiɗo ɗiɗino ɓay ko ɗiɗo neɗɗo woni yangade fimmu ko fiya heɓu ko ɗaɓɓuɗa e fiya daɗu ko huluɗa ɗiɗo ɗiɗi ko hewtuɗa wo e muɗum hara e hewti faanunde maɗa ɗum ko polgal non ko ɗum woni polgal ko ɗum woni malore alfalah huwa idrakul matlub wannajatu min almarhub
ko heɓugol ko ɗaɓɓi kon daɗa ko huuli kon ko ɗum woni falah ko ɗum woni fawz ko ɗum wonde Allah sifora yimɓe aljanna ɓen bil falah qad aflaha almu'minun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun e wano wiɗo wonde o siforaɓe bil fawz o wi wa ulaika humul faizun o wi ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ko folugol ko ɗoni hewtugol e fanunde muɗum heɓa ko ɗaɓɓi kon dada ko huli kon tor kala yo yeɗoen Allah wi ɓeɗo yubashshiruhum hino weltiniraɓe rabbuhum joomi maɓɓe bi rahmatin yurmede minhu immorde ka makko Allah wi hino joddi maɓɓe ndin ɓawo tindinde wonde ko kamɓe woni jooma darajaji towɗi ɗin ka Allah ko kamɓe woni fooluɓe ɓen hewɓe ko ɗaɓɓi kon daɗi ko huli kon awa ko honɗum woni konko ɓe heɓi honɗum woni on polgal maɓɓe ko firtugol ɗum wona o wi jeyɗo ɓe on Allah subhanahu wa taala no weltinira ɓe habborgol ɓe marangol ɓe bi rahmatin minhu yurmede immorde ka makko wi'ugol mo minhu immorde ka makko ko mawningol yurmede nden hollugol wondema na ko nandi e yurmede ko yurmede tigi tigi ko yurmede tigi tigi timmude yurmede yonde wa ridwanin e welaye Allah no weltinira ɓe yurmede immorde ka makko e welaye yani o weltanoɓe o weltina ɓe o weltoraɓe ɗum ɗo fuu no naati ka welaye ɗo o weltoraɓe o dandaɓe ko ɓe huli o weltinaɓe o dandaɓe ko ɓe huli kon o naadaɓe ka aljannaji o weltiniraɓe nemaji ɗin wa jannatin ko ɗum o wi e aljannaji lahum hino wodani ɓe fiha ton ka aljannaji na'imun nema muqimun ñiɓuɗo ay ko ɗoni duumiɗo mo ɗuytotako mo taƴata mo lannata mo hiɗɗata nemaji aduna ɗin ko ɗi weli wo ko ɗi weli si o jokkodiri tun kañum nema on yahay ha haɓamo seeɗa ko ɗum ayiyay lamɓe ɓen e jon jawdi en hara ɓe mari e hore paleji maɓɓe galleji maɓɓe jani e golloɓe e piiji fotuɗi nder ton an aynnayi min mon haadilan ɗon sago nayo mi yalta kono kamɓe si woni balɗe ɓe yalta hara ɓe mari kolum ka burude ka sera to ɓe mar ton cuhum wonde satnare ko cuhum huɗo ɓe waɗi ma ɓe nandina e ɗum ɓe awa ton piiji ko waɗite ka flawa ɓe ara ɓe wona ɗon sa ari ɗon ko gurdan burure gurdan ɗan jamanu fof woni e dogude ɓe yiwa ka nema wi janingi ɓe woni mum fi yahuwol ɗon woni nemaji aduna ɗin kañum wayi ha ɓayɗi yahay ha yiɗayo ɗi change watti ɗum ko lannay ɗum wonde ko ɗuytoto ɗum e juuɗe ma hande ko alanɗo janngo a follike hande cellal no wodi janngoɗa nawni hande jawndin no towi janngo iri ɗuyti hande ange ɓengu nden ɗo nanodiri janngo ko ŋoyŋay ka nder suudu woni ko ange ɓiɓɓe ma ko ange sonnaɓe ma ko ange enɗam ma ko kawtal ma aduna on kañum koni waɗay towa jola wonde ya ha taƴa few yimɓe buyinode ɓe annoɗen sapporte ɓe kolli margol jawdi sayeji hewtani ɓe ñande go sina ɓe wallita ɓe heɓata ko ɓe feƴƴindira hajuji maɓɓe daruri yaatiji aljanna on kañum nanon Allah yi ko nema duumiɗo ñiiɓuɗo o anda ko wiyete haaɓendi na ɗuytagol na lannugol na taƴugol ɗum ala ton ko nema duumiɗo newiɗo ko ya miijo tun ko ya faale tun Allah yo fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun ño ton ko wonkiji welete ko gite weltorta e hoore ɗum ko on heddotoɓe ton Allah wi inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ɓen gomɗin ɓe golli ko moƴƴi no laataniɓe aljanna firdaus on werde khalidina fiha ko ɓe luttoɓe ton la yabghuna anha hiwala ɓe ɗaɓɓoyta iwgol ɗo yani egginede ɗon wono neminiɓɓen ka aljanna ɗo ka aduna ɗo ɗaɓɓirta iwgol ka nema yaha ka nanditata e tampere hum seeɗa woni aljanna on kañum nema mum ko duumi ɗum ko ñiiɓu ɗum yo Allah yiɗo en konko duumi ɗon o wi khalidina fiha abadan ko ɓe luttoyoɓe ka aljanna ton pooma ko ala haawigol ñalande kaari ha saye kadi ko pooma
ɓay mayde ala yimɓe aljanna ɓen si naati aljanna yimɓe yiite ɓe naati ka yiite mayde ɗen addete haray nde wayla baali sakari nde walline ɗon yimɓe aljanna ɓen nodde kono yimɓe aljanna gurnan luttugol mayde ala yimɓe yiite ɓen nodde kono yimɓe yiite luttugol mayde ala mayde nden hirse lanni mayde ala aljanna dalngal ngal ton ko noon yimɓe aljanna ɓen allah wi ko ɓe luttoyoɓe e on nema ñiiɓuɗo duumiɗo ɗon pooma inna allaha tabiti onde ma allah indahu hino ka makko himo mari ajrun joddi adimun mawnude ya ayyuha alladina amanu hey ko ono yo gomɗinɓe la tattahidu wota on jogito aba'akum babiraɓe moɗon ɓen wa ihwanakum e musiɓɓe moɗon ɓen awliya'a yiɓɓe in istahabbu lkufra si woni ɓe suɓike si woni ɓe yiɗi keferankaku ngun ɓe suɓike keferankaku ngun ala l imani e hoore gomɗinal ngal si tum ɓe sifori ni bonki kin ɓuraniɓe ko moƴƴi kon keferankanku ɓuraniɓe julɗankaku ngu shirku on ɓuraniɓe tawhidon allah wi'i wota on jogito ɓe yiɓɓe moɗon honɓe wi'a ɗo ta on jogito babiraɓe moɗon ɓen e musiɓɓe moɗon ɓen neɗɗo ko ɓe ɗo teddirta babiraɓe ɓen ɗo ko baba ma jiɓinɗo ma on ko wi'a babiraɓe ko baba mo be musiɓɓe ɓen ɗo ko ɓen ɓe hawtuɗa baba e ɓen ɓe hawtuɗa nene e baba ɓe gorol e musidal maɗa ngal ɓe bakkodirɗa ɓen si ɓeɗo ko ɓiɓɓe maɗa ɓen allah wi ɓeɗo wota jogoɓe yiɓɓe si woni ɓe suɓike keferankakum e hoore gomɗinal ngal si ɓeɗo a wi'ama wota jogo ɗum yiɓɓe fiɓe sifori ni luttuɗon konno wiyete kono pullo futa wiyata on luttuɗo itte sikke allah wi man yatawallahum minkum kala wo on giɗiɗoɓe e moɗon fa ulaika humu dhalimun ko ɓen haray ko ɓen ɗo woni toñuɓe ɓen toñirɓe hoore muɗum weldugol e gaño allah baba ma yumma ma ɓe woni sabu arɗa ka aduna ko ɓe jibinma ɓen mari haqqi jani e hoore maɗa peewal maɓɓe mangal peewal maɓɓe ittataɗi kono ko wiyete weldigal ɓerndeyan weldigal ɓernde nden ɗum ɗon alanaɓe kamaɗa si tawinaɓe julɓe so ɓe woni heferaɓe haray ko waɗangol ɓe wondi on wallitoɓe e fiyakuji maɓɓe adnayankiji amma yiɗugol ɓe haray ɗum ɗon aldama e maɓɓe julɗo ko julɗo tun yiɗata giɗo yagal ngal ko julɗo tun heɓanta ɗum idan haray ɗum ɗo woni ko baba o tigi woni koye musidal makko ngal allah wi si tun a waɗi ɗum haray a woni jeyaɗo e ɓen toñuɓe allah no sifori yimɓe moƴƴuɓe ɓen angal waɗugol ɗum o wi la tajidu qauman yuminuna billahi wal yawmi l akhiri yuwadduna man hadda allaha wa rasulah walaw kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum o wi a tawata ɓentowɓe no gomɗini allah ñalan sakkitinden ino welda e ɓen lundiɓe allah yedduɓe allah hay so woni ko ɓe baba maɓɓe ma ko ɓe musiɓɓe maɓɓe ma ko ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ma ko ɓe gorol maɓɓe ko ɗum allah wi ɗo qul wi'u in kana aba'ukum si tawi laatike babiraɓe moɗon ɓen wa abna'ukum e ɓiɓɓe moɗon ɓen wa ikhwanukum e musiɓɓe moɗon ɓen wa azwajukum e sonnaɓe moɗon ɓen wa ashiratukum e gorol moɗon ngol woɓɓe jangi ɗo wa ashiratukum e gori moɗon ɗin ɓe itibar gorol mo ɓe wa amwalun e jawle iqtaraftumuha ɗe faggiti ɗon wa amwalun e jawle iqtaraftumuha ɗe faggiti ɗon wa tijaratun e njula yagal takhshawna kasadaha hiɗon huli bonugol ɗum yeebagol ɗum kasad ko ɗuytagol coggu muɗum wa masakinu e galleji tardawnaha hiɗon weltori ɗum so tawi ɗi jantaɗi ɗo piji jelu piji jeetati sukaɓe hunjiɓe alqur'ana ɓe mbawon ɓe hunjade sa hewti ɗo wallin kolli ko timminɗa jeetati o haray timmi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كتم من أجية تيوها يتم فئجو ندور نتوى نوني من ماندي توري آية جري الله يسوني بيبي جدو أحب إليكم هدي أورانيون هدي يدعى كمودون أوري من الله الله ورسوله إنو لعد الله وجهاد اتنار في سبيله في لاول اللانغول habugol aybe ben fi lawol allangol tawi di janta didano burani on dum do fatarabbasu aray habbe hatta yati Allah ha Allah adda bi amrihi yamiri mudum den ayon ko kamba ayon tindi non dema si di janta do burani ma Allah burani ma nula do Allah burani ma dina Allah kan haray habbo nyaawore Allah e horema ko hande ma ko jango mako si feƴƴi ɗon mako sa tawwi mo ñande dangal kono ko haɗon o nennanayma a laawotako a foltotako mo haray ko imma o hawtandirani aduna e lahara ma o marane fof ka dargal wona tawyaymo heɓa lette ɗe handuɗa e muɗum nden honno neɗɗo suɓorta koko jantaɗo e hoore Allah e hoore nulaɗo Allah on o so tawi yamirore ɓeeɗo ɗiɗo tongoray sabu ɓeeɗa so ni yamirore Allah e nula don sallallahu alaihi wasallam tongoray sabu bemma ma sabu bibbe maɓe ma sabu musidal mangal ma sabu sonnaɓe maɓen ma sabu gorol maɗangol ma sabu jawle ɗe wonɗa e faggitade ma sabu njulayagal ma galleji ma si yamirore ɓe ɗo ma haɗore maɓɓe si woni yeɓoray sabu koko janta ɗo haray andu ɓe ɗo ɓuranima Allah e niraɗo muɗum on sa fokkiti ga julirde tun ɓe ma wi a nana yawno fana jon accu haka futuro julen ɗo anananimo ɗum are a naati nder ton si fana julde nde noddinama sodoɓe no ari no witwitinno hoore ma o ñaaki ko Allah addi ɓengo jardibagol ma darnde tawi a wakkilaki wigol ɓe bon hara en darike waɗo mi yehi ga julirde taho hara julayagal maɗa ngal ɓuranima Allah ɓuranima nulaɗo Allah waɗu misal e sifa ɗum ɗo e luttuɓe fuu ɓiɓɓe maɗa ɓen si ɓe haɗima julde jama ɓe haɗima jokkugol enɗan ɓe haɗima yani moƴƴagol e kawtal ma ɓe defima bonagol e enɗan ma bonagol e kawtal ma ɓe defima raɓɓinɗinagol e jande maɗa hay tawi ha darson ka julde ahe fay koye an koye lekkol ka jangata ɗon ko ma ɓe hewtata ɗon e 7h15 mayi muɗa law ƴetta fa ɓenna ɓaga lekkol hansi konko gande annasara tun kadi jangete ton ko ɗi lekkoji marɗi sariyaji fenandeji darson ka julde a watamo tawede finabgol ɓiɓɓe maɓen ɗon ɓiɓɓe maɓen ɓuranima Allah ɓuranima nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no ɗuɗi natuɗo nder ɗo aɗa jamami wattu ila neɗɗo on o sennidira sobe e sama kala Allah wi la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wota soholin on wota hilnu on wota sakko on wota haɗu on jawle moɗon ɗen e ɓiɓɓe moɗon ɓen gaye jantagol Allah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun kala wo on waɗuɗo ɗum hare ɓen ɗo woni yimɓe perduɓe ɓen idan Allah wi si woni ko ni si forɗa haray habbo ñawore Allah nen e hoore ma wigol habbo ñawore Allah na be annabijo yetoma ɗum ɗo ma ɗum ɗa ko jarrabuyeji Allah ɗin lette makko ɗen gurdam ɓittiɗan soññaji aduna haray habbo ɗum watti noon ko tawoyta konka Allah hay so woni jawdi nin ko an jogi ɗum ka leydi sa ndaari gurdam makko a taway himo ɓitti himo songi himo huuli himo maapi ɓuri aroɓɓen toragol mo jawdi ka makko laqad nasarakum llahu Allah wi wallahu allahu on la yahdi alqawma alfasiqin o fewnata yimɓe fasiki ɓen ko woni fasiki ko yaltuɓe ɗoftare ɗo kadi ko sifano wiruɗen noon ka la yahdi alqawma aldalimin ko gotum imma ko fi ɓemɓe o andi kanko Allah ko e fasiga ko ngum ɓe mayata ko ɓen ɗon woni ko o faandi maɗum ko wi'ugol wonde fasigijo on fodde himo e fasiga ko makko ngun haray Allah fewnatamo siɗa faala fewude a ɓoroto fasiga ko ngum
naata e pewal ngal non Allah walle no ñiɓira e muɗum Allah wi walladina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum pewal ngal ko ɗaɓɓeteɗum ko yanganteɗum ko ɗaɓɓiteteɗum ko jokketeɗum toroɗa no Allah yo Allah holle yo Allah ñinne yo Allah walle e mum Allah non o fewne e nder ɗum ɗon kono binir beere ndinno ɗo yo Allah accinan beere hiɗa joginiga jongo awona halta o pré yo Allah accini zina yo Allah accini zina debbo mo yiɗa o a ɗaɓɓiraymo numéro téléphone makko o alhaal ɗo ma yo alhaaliɗa awona halita o pré haray na duwa wonɗa e waɗude ko sawaknayli hare a jalkitay woni Allah subhanahu wa ta'ala iyadan billah laqad nasarakum Allahu wallahi ko gonga Allah on wallitike on fi mawatina kathiratin e nokkeli ɗuɗuɗi naam kono woniri gila ado badr taho Allah ko sabu ballal makko e kiwal makko waɗi hefraɓe mulali gomɗinɓe ɓe ko ballal makko on newnari on newirani ɓe o newnirani ɓe ferugol ko ballal makko o okkiri ɓe nokku kaɓe fera ko ballal makko o okkiri ɓe o eltani ɓe ansaren ko jaɓɓoɓe ko wernaɓe ansaren kañum kadi ko ballal makko kanko Allah o waɗi e maɓɓe ko kamɓe woni jaɓɓotoɓe nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mono naɓide nuraɗo nokku o kono ka teddingol ansaren ka yiɗangolɓe ka wallugolɓe o hoddiri kaka maɓɓe ɗon nuraɗo on ferata gomɗinɓe mo ɓen ko ɗon yahata fattoyo fino diɗa muɗum daɗira ɗum ɗo fof koye ballal Allah jeeya watti ɗum noon yawma badre Allah walliɓe hiwiɓe foliniɓe o foliniɓe kadi ñanade khandak yawmal khandak o foliniɓe hakkude maɓɓe e gori yahudɓe ɓe wonnoɗi fof banu nadir banu qaynuqa banu qurayza o foliniɓe e yawm khaybar o wallitiɓe sulhul hudaybiya tawi ko halda kon fof ko feeñi kon ko maslaha quraish kono tawi ko haqiqa ko maslaha maɓɓe idan ka sahatul qital ka négociation ji ka haldi fottiji ka haldigalji Allah subhanahu wa ta'ala o wallitike ɓe e ɗin nokkiyel ɗon fof no naati ɗo ka wi ɗo fi mawatina kathiratin o hertini ñalande wotere jantore yawma hunain ko nokku wonɗo hakkunde makka e taif hare molanaɗe waɗuno ɗon tiiɗuɗe ko molana ɗum ko hitande jeetataɓere nden ko makka uddita fathu makka ɓay waɗi nura sa sallam senike makka udditi makka ko alda e hare yimɓe makka ɓen tawi wata tenude hare ɗen ɓe jebbili ɓe jonni hoore maɓɓe nuraɗo sallah sallam nuraɗo wiɓe ko honnum tañƴin ɗon mi waɗay on mada tadhunnuna anni fa'ilun bikum ɓawo on waɗude men on tañƴin ɗon hande woni ga jungo an mo mi wi taƴe dande muɗum wo ɓe adondira e hoore mayre mo mi wi haɓɓe mo wo hito makko nanete on tañƴin ɗon mi waɗay on Quraysh wi akhun karim wabnu akhin karim ko musidɗo amen tedduɗo ɓiɗɗo musidɗo amen tedduɗo narsa sallam holli ɓe kono woniri ko tedduɗo o wi idhabu fa antum tulaqa o wi yahe kono woni muññaɓe accana yafana tawi fof ɓe naati l'islam ɓe natal ɓen dogi yahi yalti makka luttuɗo makka ɓe fof naati l'islam ɓe neññande yafaɓe ɗon ɓe timmay no guluji ɗiɗo yimɓe nuraɗo sallam no ardi e guluji 10 sahabaɓe arɓe kamɓe ɗon ay udditi makka ɓay makka udditama makka woni e jungo maɓɓe gori arabu sera makka ɗon nani ɗum ɓe wi he a sobe ari ten jaɓu ɗum ɗo ñiiɓa immoɗen kisan gorol wiyetengol hawazin mooɓi gori ɗuɗuɗi banu bakr e thaqif ɗuɗuɗi wonnoɗi e jazira on ɗon ɓe moɓodiri ton ha ɓe yoni ko immo daro e riwayaji go ɓe wi ɓe yoni gulu 30,000 soldat moɓodiri ɓe fokkiti argol makka bonna ngon welo ɗon holla ɗum ɗon wawata wonde nuraɗo sa sallam humpiti ɗum ƴetti kono mum yehi fottoye maɓɓe ko wiyete hunain ɗum ko hakkunde makka e taif hare molnaɗe wanno ɗon hare ɗen fuɗɗi julɓen polgal ngal toujours kamɓe wodani ka Allah
ɓay ɓen heferaɓe fokkitirgol ɓe ƴetti rewɓe maɓɓe fop ɓiɓɓe maɓɓe fop jawle maɓɓe fop ɓe soggi ɓe addori ko anglais wirta noon ko win or loss ko ɓe gañike ma ɓe perdi few yaha yiltito ala na yo goɗɗo tawno mari ka hoɗo o yiltitano ko ɓernde dogitanta fo mo wondi e mum ɗo ko yimma o wakkili ga ha o fooli o yiltodi e polgal ma ɗum lanni hay fu so luttira ko on décision ɓe ardi ɓayɓe hewti nangodirama gonga e fenande gerdata gonga kam foolay kam fenande to yaltiti o ko jongonga deƴƴi jongonga wemmile tun fenande uggino ko noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri sunna aduna on ɗum woni koye hare woni ko e yewtere woni koye windidirangol gonga kam foolay tun ɓe fokkiti dogugol jawle wona e moɓede kono kam fuɗɗode murandum Allah wi id ajabatkum kathratukum Allah wi wa yawma hunainin e ñalde hunain kadi Allah walliti noon o andintini ɓe ɗon jikkumo ɓe faggitino tawi o labaka o hana mo o lettiri ɓe ɗon sabu mum ɗon e ɗon no tawa e nema Allah e hoore ma yo o ɓoore bakkatuji maɗi ka aduna ɗo kuɗaɗi neɗɗo si jarrabuyeji no rewde e makko taw sattin ɗum ha hakkude makko e Allah ta toro jarrabuye dey maɗo makki o sallallahu al afiya tore Allah afiya on ɓutto on kono jarrabuyeji ɗala ronanta e ma ta ɗum sikkine a julɗo a gomɗinɗo sa yondaniki Allah ko bakkatu ma woni e ɓorade sahabaɓen filla e maɓɓe wonde nden ñande ɓe hewti ɓe tawi ko ɓe guluji 12 ka laawol aranoɓe heɓude sifa on jama ɗon ɓe wi hande ɗo goɗɗo folirta en angal jama way wasi ɓe haawike ɗuɗugol maɓɓe ngol way wasi ɓerɗe woɓɓe maɓɓe yowoto ɗon ha hiɗen yoni ko gerda e gaño goɗɗo wata en folde hiɗen ɗuuɗi anda noon ko Allah hoolorte ko Allah fawete na e ɗuɗugol andi nden ñande hari woɓɓe naati l'islam fayda hanki mum sifa ɗum ɗon ma wooda hari gomɗinalji ɗi gaynali ñiiɓude e fow na fow faggitino on bone kono boneji gono ton ɗi hawra e fow waɗi e waɗa fow hawra e muɗum ko ɗum Allah haɗi en e ɗin boneji o wi wattaqu fitna tan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa rente e bone o tawata lette muɗum na toñuɓe ɓen tun hawrata e muɗum huuɓintina e fow ɓe haawike hoore maɓɓe way wasi ɓerɗe ɗen hoolora e ɗuɗugol ɓengol ɗuyto telen ma Allah accidi ɓe hoore maɓɓe golu 12 wata folude golu 14 si darama kalimore ɓen arɓe ɗon addorɗen jawle mum e ɓengureji mum ɗon fof ɓe prépare to conséquemment kala ngal ɓe andi waway folinde ɓe ƴetta e précaution kamɓe woni arde attaque naɓe on ɓe défendude non sallam yaw sakko e goɓe fi défendugol ɓeɗa ko ɓe wonɓe attaque wonɗo e position attaque no e position de force woni ko anda ko tuma wonɗa e position de force a holi doole baɗen non si wona e attaque andi kamɓe woni en position ɗon Allah subhanahu wa ta'ala on yiili ɓe e gomɗinɓe ɓen ɓawonde ɓe fuɗɗinoɓe folude Allah jarribi ɓe yiili ɓe maɓɓe jama on bu dogi sakiti nuna sallam luttidi e seeɗaɓe ni nuna ɗo woni noddugol ɓe wi Abbas yo nodduɓe sahabaɓe buy tabutuno ñiiɓi kono buy ka doguno nden ñande ɓe noddi ɓe nulaɗo sallam ɓe filla nulaɗo no e mbam puccunu nden ñande ko ɗum ɓe waɗɗino ɓe ewni jama on ɓe inni yiltite e an jeyaɓe Allah ana Muhammad ana rasulullah ana abdullahi wa rasuluh nden ñande ɓe maki ana nabiyu la kadib ana ibnu abdil muttalib ko min woni annabijo on wona fenande ko min woni ɓiɗɗo abdul muttalib on woɓe ƴettiɗo neɗɗo no askintinno e mama soro mum yani mi on ɓiɗɗo kaari wola inde mama soro ma nden ben ma taban ben ma e ben mum fof ko babiraɓe ma idan sahabaɓe noddita ɓe yiltiti kadi Allah subhanahu wa ta'ala on addi deƴƴere nden e maɓɓe okki ɓe polgal nula sallam uggini nokki leydi ka jungo muɗum feri e heferaɓe ɗo feƴƴino noon badre shahatil wujuh filiɓɓen wi kamɓe heferaɓen ala mo heɓano ɗum ka gite muɗum ko ɗum aɗa feri ɗon ko ɗum fof Allah wi wa ma ramayta id ramayta ko Allah subhanahu wa ta'ala won ko hewtini nula ɗon feri Allah okki ɓe polgal ngal ɓawti muɗum kono tawi o ne'iriɓe taho wurtugol heferaɓen e maɓɓe ko ɗum o wi ida ajabatkum tumande hawuno on kathratukum ɗuɗugol moɗon ngol falam tughni ankum nafali on shay'an hay e hunde nden ɗuɗande moɗon wa daqat alaykum al ardu
faadi e hoore moɗon leydi ndi bima rahubat e hoore yaajugol ndi e hoore kon yaaji kon fuu ndi faaɗani on dogunoɓe ɓe doga dogunoɓen faaɗaniɓe sahabaɓe warama ɗum ko ɓittere ka wonki ɓe dogi ɓe acci nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hare ɗum ko ɓittere ka wonki ɓe andi kambaji ardirin fi dogugol e hare honto on ɗon neɗɗo mari ka yaha anditowo ɗum ɗon aduna on e yaaji ɗo faɗanami ɓe dogali ɓen nuraɗo sallallahu alaihi wasallam accama accirama ni cidama e jama seeɗa ni kamɓe ka ɗum ɗon ko ande e maɓɓe molanaɗo iɓe hulita nuraɗo sallallahu alaihi wasallam heɓo ɗon tanulaɗo wara ɗen nde ñande tawa hari hiɓe ɗon num ha ɗum waɗi kamɓe kadi aduna on e yaajude nden ñande ɗon hari faɗiriɓe idan ko doguno e ko doga fuu tawi faɗirede nden fuu foti e muɗum Allah wi summa refti wallaytum doguɗon huccutoɗon mudbirina ko on doguɓe summa refti anzala Allahu Allah on tippini sakinatahu deƴere makko nden moƴƴere makko nden yurmede makko nden ala rasulihi e hoore nulaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam wa ala almuminin e hoore gomɗinɓe ɓen ñiɓunoɓe wonde nulaɗo ɓen deƴere Allah ari e maɓɓe kamɓe on ɓe dogali ko watta wo waɗi de ɓe dogi e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam dogunoɓe yahi ɓen ɓay nodditama Allah subhanahu wa ta'ala on okki ɓe deƴere wonki ɗin tabiti ɓe yiltiti ɓe arti nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam okka deƴere feeñugol cuucal ngal ɗuɗaka sifede fi muɗum ka tarih e on alhaali sifaɗo ɗon fewdo ka jillodira ɗon wondiɓe maɗa ɓen hucciti dogi tawata ko fen ɗon feeñata tono a hoore ma wiya ko mi woni kaari sahaba ɓen ɓe wi'i si hare wulino ko e nulaɗo sallam ɓe bakkotono ko neɗɗo mo Allah okki cuccal reedu ngal sifa muɗum ala nulaɗo sallallahu alaihi wasallam suusugol reedu margol doole hoolagol Allah nulaɗo sallam ɓe fotaka ɗum idan Allah wi o okki ɓe deƴere nden nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam e gomɗinɓe ɓen o okki ɓe ballal ngal kadi o warri ɗum wa anzala o tippini junudan konu lam tarawha ngu on yi'ali wa adaba alladhina kafaru o letti heferaɓe ɓen wa dhalika ko ɗum ɗo woni jazaa'ul kafirina joddi heferaɓe ɓen si gomɗinɓe ɓen gongi hakkunde mum e Allah joddi kefere on koni tun kaw memmini o Allah okkay mo dole ko focciramo nura sa sallam ɓe jama on ɓe julɓe ɓen ɓe fooli heferaɓe ɓen ɓe hendi guluje yimɓe nangaɓe ɓe heɓi dolle jawdi hare ɓe lannir noon ɓe hucciti yawgol makka ɓe yahi e nder yawgol ɓe ngol yaaduno na yaadu hawjunu ko jama wi jani ko yaha fowto hawazin dogunoɓen e maɓɓe ɓen laawi ɓen ɓay yiltitike e jamaji muɗum Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe kamɓe kadi peewal ɓe ndaari ɓe taskiɓe tawi he ɗum ɗo ɓe wata dartade ɓe wata dartorde ɗum doole ɓe wata dartorde ɗum hujja yani dalil e konngol hujjaji fof ɓe feŋŋinino marsali jon ɓe inni ɓe eɓɓu recours sakkiti ɗon doole ɓanduɗen non kadi marsali ɓe tawi tigtinoɓe ɓe jebbilo ɓe naati l'islam ɓe ari ɓe humpiti ɗum nulaɗo sa sallam hare ɓe silmi nulaɗo jaɓi islam maɓɓe on suɓini ɓe jontugol ɓe jawndin ma jontugol ɓe ɓeygure nden sonnaɓe ɓiɓɓe ko nangano ɓe suɓi ɓeygude nulaɗo jonti ɓe ɗum ɗon kono jawndin nulaɗo sendanindi julɓe gomɗin ɓe waɗuɓe hare ɗen woɓɓe sahabaɓe gon dañen heɓu ɗum geloɗi temedere nulaɗo ɓay sendi ɓeydani woɓɓe ɓe andi ɓerɗe ɗen no lo'i taho ɓen tulaka accita e yafanaɓe makka ñande fatu makka nulaɗo okkori fuu fimo ɓe weltomo ɓe ɓernde mum deeƴu yo jama yi ol islam ko nema ol islam ko fotere ol islam ko ɓuttu ol islam ko keɓal islam na sonja na tampere na basal na ɓittende islam ko yaajende ɓe okkori fof ɓe sendi jawndin ɓe jonni mo ɓe ko haqqille maɓɓe ɗen jonni ɓe ko wondema o tigi hino fodde muɗum hino hande e muɗum ɓeeɗa hay fi ɓe natikal islam ɓe ono ɓe jonnita ɓe ngureji ɗin ɗum jaɓi e l'islam maɓɓe on ko ni keferan kako ngol lanniri ka jazira arabiya ko gila on sayi noon hande kadi te joni ko ɓe wonaka nder jazira ɓen wona heddi hande kadi ka yahante nder jazira on ɗiggilaɓi pos makka e sera muɗum hettike jazira o fof makko o woni jazira islamia ko ɗum Allah wi summa refti
yatubu Allah on arsika tubu buye min ba'di dhalika bawo dum don yani bawo o nyaawude hakkunde gonga kan e fenande o jonnita jon gonga kan gonga mudum o folina mo e hoore joma fenande wono feƴƴinono yawma hunain e ko wona ɗon ɓawti ɗum ɗon Allah arsika tubu buye ommo o yiɗi arsikugol min ba'di dhalika ɓawo ɗum ala man yasha ommo o yiɗi o arsika mo tubu buye ko wona noon o arsikiri yimɓe hawazin e wondunoɓe maɓɓe natugol kal islam taw ɓe waraka ɗon dogunoɓe laawi ɓen wallahu Allah ghafurun ko yafotoɗo rahimun ko yurmeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko joni yafuye jano ko ɗum waɗi ɓeɗo e hore bakkatuji ɗiɓe faggiti gila islam ari hiɓe yeddugol ha hewti ɗon nengende ɓe yimmi fi ɗanningol fi ko Allah huɓɓini kon kono hoore ɗum ɓay tun woni Allah jarriborali ɓe warede ɗon kamɓe ɓe jarriboraka warede ɗon ɓen Allah subhanahu wa ta'ala on arsiki ɓe natugol kal islam ko ɗum Allah wi kanko Allah ko yafotoɗo rahimun ko yurminowo jiyaɓe makko ɓen en toro Allah yo yaafo en dendanagal bakkatuji meɗen o yurminira en yurmede makko yaajune nden o waɗen jiyaɓe makko ɓe o yiɗi o yarli o kayen natugol aljanna ko alda e ñaawede ko alda e lettede am hasibtum on tanƴini an tutraku nde accitirtoɗen ni walamma ya'lamillahu hara Allahu andali taho alladhina ɓen jahadu minkum tinniɓe e moɗon walam yattakhidu ɓe jogitaki min dunillahi ko wona Allah wala rasulihi wona nulaɗo makko on wala almu'minina wona gomnimɓe ɓen waliyatan weldiɓɓe wallahu Allahu on khabirun ko humpitiɗo bima ta'maluna konko golloton ma kana lil mushrikina hanana latanaki heferaɓe shirkoɓe ɓen an ya'murunde ɓe wurnitata masajid allahi julirɗe Allah ɗen shahidina e hoore ko ɓe seeditiɓe ala anfusihim e hoore wonkiji maɓɓe ɗin bil kufri keferankaku ulaika ɓen ɗon habitat amaluhum boni golleji maɓɓe ɗin wa fi nnari kakayite hum khaliduna woni ko ɓe luttoyta innama ya'muru masajid allahi tabitino ko wurnitata julirɗe Allah ɗen ko hani wurnotugol julirɗe Allah ɗen man amana billahi ko on gomɗinɗo Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitinɗen wa aqama as-salata o ñinni julde nden wa ata zakata o jonni zakka on walam yakhsha o hulali illa Allah ko wona Allah fa asa ulaika no hasi ɓen ɗon an yakunu nde ɓe laato min almuhtadina jeyaɓe ɓen fewɓe aja'altum e on waɗu siqayata alhaji yarnugol hajjunkeɓe wa imarata almasjid alharami e wurnutugol julirde hormantenne kaman amana wano on gomɗinɗo billahi Allah wal yawmil akhir ñalande sakkitinne wa jahada o haɓi fi sabilillahi fi lawol Allah ngol la yastawuna ɓe fotata inda Allahi ka Allah wallahu Allahu la yahdi alqawma adh-dhalimin o fewnata yimɓe toño ɓeɓen alladina ɓen amanu gomɗinɓe wa hajaru ɓe feri wa jahadu ɓe haɓi ɓe tinni fi sabilillahi fi lawol Allah ngol bi amwalihim ɓe wardi ɗum jawle maɓɓe ɗen wa anfusihim e wonkiji maɓɓe ɗin a'zamu darajatan kam ɓuri mawnude daraja inda Allahi ka Allah wa ulaika ɓen ɗon humul faizun ko kamɓe woni folɓe ɓen yubashiruhum min o weltinira ɓe rabbuhum joni maɓɓe bi rahmatin minhu yurmede immorde ka makko wa ridwanin e yarluye wa ridwanin e welaye wa jannatin e aljannaji lahum fiha ina wodani ɓe e ɗin aljannaji naimun nema o kemu ñiɓuɗo ɗumiɗo khalidina fiha ko ɓe luttoyoɓe e ɗin aljannaji abadan koma inna allaha tabiti wondema Allah inda allahi imo mari ka makko ajrun julde alimun mawnude ya ayuha alladina amanu e kono e gomɗinɓe la tattakidu aba'akum woton jogito babiraɓe moɗon wa ihwanakum kañum e musidɓe moɗon awliya a weldiɓe yiɓɓe in istahabbu so woni ɓe suɓike alal kufra keferan ka mum alal iman e hoore gomɗinal ngal wa man yatawallahum minkum kala wo giɗiɗoɓe e moɗon fa ulaika harayno ɓen ɗon hum zalimuna kamɓe en toñuɓe ɓen qul wi o in kana aba'ukum si laatike babiraɓe moɗon ɓen wa abna'ukum e ɓiɓɓe moɗon ɓen wa ihwanukum e musidɓe moɗon ɓen wa azwajukum e sonnaɓe moɗon ɓen wa ashiratukum e gorol moɗon ngol wa amwalum e jawle iqtaraftumuha ɗe faggitiɗon
وتجارة إن يلياغل تخشون كسادها إذن هولي بنغلو ومساكن هدن ترضونها إذن ولتردون أحب إليكم إن أرانيهم من الله أحب إليكم من يدا كمودم من الله إذن الله ورسوله إذن رمكوهم وجهاد تنار في سبيله في الله والله فتربصوا هذا يهبتين حتى يأتي الله الله أدى بأمره يمد ورمكونه والله أعلم لا يهدي القوم الفاسقين وفيونا تايب لفاسقين دم لقد نصركم الله وقوم والله الله ولينهم في مواطن كثيرة إنك يولي ويوم حنين إن يند حنين كان ينكدي إذ أعجبتكم ثم نهاونهم كثرة النبور والمودم فلم تغن عنكم نفعلهم شيئا هيهون والأرغل وضاقت عليكم الأرض فالي يهور مودم ليدني بما رحبت يهور ياجبني ثم رفتي وليتم كتشتو لمدبرينكم ودقبه ثم رفتي أنزل الله تبني سكينته دجل مكوني على رسوله يهور نولاد مكة صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين يهور قمني ببين وأنزل وتبني جنودا كن لم تروها قوي يالد وعذب الذين كفروا ولته فرعا وذلك جزاء الكافرين كلهم لو يجده فرعا ثم رفتي يتوب الله أرسك توب بي من بعد ذلك باول على ما يشاء ويد أرسكول والله غفور رحيم الله ويا فتونه ويوم جدو والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.